Hello, Merry Christmas, Tin Boy Cream Hin, Ning Kut Ning O Ing. Christmas cham chu kin leng phang in, tha sang kin lang tam tiao de nak tu, Jesus Christ wak tu, Mary tu, tu khal te tu, mi phim te tu, RC tu, Jen Hero Siang Prang Boy Pa tu tin, tha sang lang tiao de sing. In a bui kho, tha sang lang tu in kin hai tiao de, nak mi pakhat omi. Chami mi pakhat he, but here in hemi Christmas a chang thil tu naka Jesus Christ mari pum sungan tuangaya a swak thil tu naka but here in mang mi pakhati chami mi pakhat thu tu nya a temniun tha jang lang tu ising chami mi pakhat tu ai sui ti phangin mari pasal Joseph mathai ango pui pakhat abe ulai riata kinsik phangin mari le Joseph he thol dun nak lek mai lai hâm đun nạc lệ này đun lại lắm chấm ít tiền phăng dây tu chẳng pa mà ri tu rau là chiang lên man nào bay đi thu một thiên sinh mà ri nào bay nạc he Joseph in aling phăng in akon din ti pa ape ulai kwa a pasal Joseph tu minun pha iai di Joseph tu minun pha i di mirang Bible akon dingan pa righteous man mi thiang him pa i di NIV Bible study ako dingani pa. He was faithful to the law. Juda dana khatu se mirin tisanay pa iti mo thilising. Mithiang limpa Joseph minun pa Joseph ay nay nak anun nak zai tlukin mo iti hetenga mo thilising. Jaminiu tha jang lak lang tu ising. Zai tu di phangin Joseph in anupui tu Mari nào apai ti thu ra phangin zai tuk lung siain zai tuk thin ro eni mi poi maya mol phau roi tu salai mi poi maya ning sia roi tu salai a om ngai zai man di phangin hetenga Josephine aling lo na pakhatum zai tu di phangin Mari apum soi naw he rau la chiang lim mani ti he Joseph ling lai la Joseph aling nak tu Mari nào pai ti lek ding lai Mari nào pai ti aling ve le zai tuk lung sia thin ro thin chom thin sawin mi pui maya la roin ming sia roin dan bang pain bon tu salai a om ngai Jaman Bible mirang Bible ako dingan ni pan public disgrace ti mo mi pui maya ming sia roi salai a om ngai Juda dana kinsik phang khatu se ham dun cha nai dun lai lo pui naw pai phang tu thi dani thi ma thi tu teng teng ti mu chi le sing chaman ja Joseph khatu se thin roi thin u rei lung siai thin sawai minung mi pui maya adan bang pan khanai chatin mo nai mol phau rei tu salai a om ngai ida pui kho minun pha Joseph mi thiang limpa Joseph ay anay nak nun nak zai tlukin amoy hetenga muthili sing zai tu di phang apakana ka apasal Joseph tu minun pha ai Mary mingsia siang lo manin thol than nak athup newin pel tuin ngai suni ke zai tlukin nun na amoy pa Mary mingsia siang lo manin cha athol dun nak thol than nak anei cha he thup niwin khan tuin ruati ti he mothile sing chaman cha sang tuin autte apakhan nak atha jang lang him nak tu dai tu di phangin mi thiang him pa Joseph minun pha Joseph nun nak pang pain kinte khatu se boy Jesus Christ manin mi thiang him sing pachian pa ya mi thiang him zo sing chaman cha mi thiang him te nang le kai kin nun nak ka khatu se kin nei tu nak pakhan nak tu dai tu di phangin mi ming sia roi tu lo he thu pui ngai mi mual phau roi tu lo he thu pui ngai tun chana media san kin leng hang le media sana kin sik phangin Facebook an mo media an mo mi ming sia roi tu tam ngai mui sing chelek lo in kau khana khatu se veng len he na ulen au sung kan ne na khatu se mi ming sia roi chen mi mual phau roi tu hai tam ngai lei buma adim umi ina pui kho punya tu suna sang tu naute kin te tu pachian man mi thiang lim zau kin iman cha mi thiang lim nun na kai anei tu na ka zai tu di phangin
mi mual phau roi lawi mi ming sia roi lawi te muti le sing hetega Joseph nun na ke si fangin Joseph swal lawi Joseph he swalin khatu se swal lawi khatu se mi ming sia roi lawi te muti le sing mi ming sia roi tuin angai sun nak khai arwat nak kha lawi te muti le sing chama chami to Bible ke sia zau bang pain Mari ming sia siang lo manin thol than nak athup newin pel tuin ngai suni ti ngai suni ti chama cha mi ming sia roi tu he kin ngai sun nak kin ruat nak ka khai tu se lo tu he thupi ngai sang tu naw te pachen man kin te he mi thiang lim nun nak anai tu nak pakhan nak atu mi ming sia roi lawi mi mual phau roi lawi ti he apakhan nak tha jang lang he mi apani nak tha jang lang hem nak tu ape kula chemi thu arwat ngel ngau lai tak ka amanga boy pa ai wan chung mi pakhat ane na larai David te sin fa Joseph Mary he nanupui ai hoi tuin lauma zaiman ti fangin fa apai nak he raw la chiang lim thoni ni heteng fang yana Joseph in Mary naw apai nak he raw la chiang lim mani ti he ling fiangi chadin patchen thu aza ve le chabi patchen thu aza nak buma sangai ngai hluni thu ngai ti he pothile sing chaman ape kulon lia Joseph tu aphok phangin boy pa aiwan chungmi ro nak bangin Mary khia hoi patchen thu ngai ti he mochile sing chaman cha sang tu naute mi thiang lim nun nak anei tu nak pani nak atu pathian thu ngai kin thiang lim roi tu pathian thu ngai na nun nei kin kuli te mutil sing Joseph tang tu ruan nak non lawang chang thil tu lo ti ruan nak pakhat kha non lawai pathian thu apeve le chami pathian thu a hleng ve le chami hleng nak pathian thu vu ma hlun ji i ti he mutil sing chama ja ulau te mi thiang lim nun nak te pani nak anei tu nak atu pathian thu sangai pathian thu ngai nun nei ti mutil sing chama unanaw te Joseph nun nak pagpain mi thiang lim mi nun nak ai anei tu nak pakhan nak atu mi mual phau rei lawi mi min sia roi lawi ti he mutil sing apani nak atu kin thiang lim roi tu pathian thu ngai nun nei ti niu he pani niun tha jang lang mi ning lek sen bunga pathian mi fu ni pe tu se amen